Yes, ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze hano kuri Aizo TV, aho tugenda turebera hamwe inkuru zigiye zitandukanye, cyangwa se tugenda turebera hamwe ibintu bigiye bitandukanye tutazi, cyangwa se tugenda dusoma mu binyamakuru. Tugiye kurebera hamwe ni inkuru, cyangwa se tugiye kurebera hamwe ingano y'imishahara n'ibindi bigenerwa abayobozi bakuru b'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Murabyibuka ko mperutse kubakorera ikiganiro cyangwa se icyegeranyo cy'imishahara igenerwa abayobozi bakuru b'igihugu cyacu. Reka muri aka kanya nkugezeho icyegeranyo cyangwa se bimwe muri byanditswe ku mbuga nkoranyambaga ku ngano y'imishahara n'ibindi bigenerwa abayobozi bakuru b'urwego rw'ubugenzacyaha akaba ari RIB. Tugiye kurebera hamwe rero imishahara igenerwa aba bayobozi, cyangwa se aba bayoboye uru rwego rukuru rw'ubugenzacyaha rwa RIB. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangiye gukora ku mugaragaro mu mwaka w'ibihumbi 2018 rusimbura ishami rishinzwe ubugenzacyaha ryabarizwaga imbere muri polisi y'u Rwanda rizwi nka CID. Muri iyi nkuru turabagezaho ibijyanye n'imishahara n'ibindi bigenerwa abayobozi n'abandi bakozi batandukanye bakorera RIB. Ni umushahara cyangwa se ni umushahara ugenerwa umunyamabanga mukuru wa RIB, General Secretary, akaba ari we mukuru mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ni umunyamabanga mukuru wa RIB. Umunyamabanga mukuru wa RIB agenerwa buri kwezi umushahara mbumbe ungana n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,831 n'amafaranga 638 buri kwezi. Umunyamabanga mukuru wa RIB agenerwa umushahara cyangwa se umushahara mbumbe ungana n'amafaranga miliyoni 2,831 n'amafaranga 638 buri kwezi. Umunyamabanga mukuru wa RIB agenerwa ibindi bimufasha gutunganya umurimo bikurikira: amafaranga y'u Rwanda 100,000 y'itumanaho rya telefone, internet na fax byo mu biro buri kwezi, amafaranga y'u Rwanda 40,000 y'itumanaho rya internet igendanwa buri kwezi, amafaranga y'u Rwanda 150 y'itumanaho rya telefone igendanwa buri kwezi, amafaranga y'u Rwanda 300 yo kwakira abashyitsi mu kazi buri kwezi anyuzwa kuri konti ya RIB, amafaranga y'u Rwanda 500 y'u Rwanda y'icumbi buri kwezi. Aya mafaranga y'icumbi ntahabwa umunyamabanga mukuru iyo yahawe na leta. Inkunga y'icumbi yatanzwe ingunga imwe ingana na miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe hakurikijwe amategeko yabigengaga. Amafaranga y'u Rwanda miliyoni 5 yo kwigurira ibikoresho byo mu nzu iyo atangiye imirimo. Aya mafaranga atangwa rimwe gusa kabone n'ubwo habaho guhindurirwa umwanya w'umurimo. Ibyo nibigenga cyangwa se nibigenerwa umunyamabanga mukuru wa RIB ni Secretary General. Tugeze ku kika cya kabiri. Umunyamabanga mukuru wa RIB wungirije Deputy Secretary General. Deputy Secretary General akaba ari umunyamabanga mukuru wa RIB wungirije. Umunyamabanga mukuru wa RIB wungirije agenerwa buri kwezi umushahara mbumbe ungana n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,249 n'amafaranga 675 buri kwezi. Umunyamabanga mukuru wa RIB wungirije agenerwa ibindi bimufasha gutunganya umurimo bikurikira: amafaranga y'u Rwanda 100,000 y'itumanaho rya telefone, internet na fax byo mu biro buri kwezi, amafaranga y'u Rwanda 40,000 y'itumanaho rya internet igendanwa buri kwezi, amafaranga y'u Rwanda 150 y'itumanaho rya telefone igendanwa buri kwezi, amafaranga y'u Rwanda 200 yo kwakira abashyitsi mu kazi buri kwezi anyuzwa kuri konti ya RIB.
ngayo nguko reka tube duhiniye aha, tuzagaruka tubabwira abandi bayobozi ba RIB amafaranga cyangwa se ibibagenerwa. Twari tumaze kuvuga ibigenerwa umunyamabanga mukuru wa RIB Secretary General, tukaba twanavuze umunyamabanga mukuru wa RIB wungirije, ibimugenerwa wakwibaza, bamwe bagiye bibaza ibyo aba bakozi ba RIB cyangwa se aba bayobozi ba RIB bakuru ibibagenerwa. Nakunyuriragamo mu by'ukuri umushahara mbumbe ndetse n'ibibagenerwa, bakaba ari abakozi ba RIB, n'umunyamabanga mukuru wa RIB Secretary General ndetse n'umunyamabanga mukuru wa RIB wungirije Deputy Secretary General. Ngibyo nguko wumvishe ibibagenerwa cyangwa se wumvishe umushahara wabo mbumbe. Tuzagaruka tubagezaho n'imishahara cyangwa se ibindi bigenerwa abandi bakozi bagiye banyuranye ba RIB.